Manipur kanun autte thlawang hauna le torpuina punkhom buat sai ani done zoro chuan zofa to phot chu tel turin min som July ni sari sang ni som ni le pathum zirtom ni chundar som pani khan zoro chuan executive committee meeting an neya he huna hian Manipur tual chung boya wanga kan chipui kanun autte har sana to mek chungchang soyani Manipura zofa te ti chimi le nuai bo tum na kalmek chuan thlanni alo pelta hem halak na tenom tak khian kian zai alarel lawani zoro chuan Manipur in op mek zofa te anamanga nuai bo an tum mek na tanga dam kho chuak tura an beina le Manipur ro rel na laka la sang tura India sarkar angin mek hi athlop ani ti hi kan puang non le ani khovel hun sang sanga zofa te hian tuna Manipur state noya zofa ten kandram him tura an beina hi an thlop rengdon ti hi zoro chuan achiang ani zofa te hi kan ranrual chuan engkim kan ti theya kan ti don bokani zoro executive committee meeting chuan Manipur tual chung boina wanga kanunau ten nunna an chana anin le lo an chan boka chen na le ele in tur tla cham thanem dak anom hi na kan tia kan torpui tak zetani Manipura kanunau te torna kan torpui zia le nunna chan te kan suna ni ti lan tir hi tha kan tia ni som panni July sang ni som ni le pathum ni lai ni chundar som pahnia vanapa hol kota punkhom buat sai tumani hemini hian kanunau dim lo taka ngai satu Manipur chief minister Biren Singh Limhal turania India prime minister Narendra Modi chum Manipur buai chungchanga engma asoi ngam lo wangin alimhal turani tin kanunau pa zotlangwal David Chiak ruang rong taka thatu Mairambam Romesh Mangang limhal turani bok pathian tranpuina dilin trong trai rual na hun man aniang Manipur tual chung boya wanga kanunau te torpuina le nunna chan te sunna zoro in abot saya hian zofa khovel hun sang sanga omte atam thiang ber rontel turin kan so mani tin zoro chuan thu chuan siamani Prime Minister chuan Rahul Gandhi chet lak dan enin zomve se boina khat Manipura mi puite thoidam turin kalro se tin Congress te chuan an soi Lok Sabha Congress Deputy Leader Gaurav Gogoi le Senior Leader Ajoy Kumar te chuan Rahul Gandhi chu Manipura zuin Parliament monsoon season nei huna sarkar atangin zona chan an be se ngei tur thuan soya heba ka hian Congress te chuan PM Modi kai suaya all party meeting yat bokin Home Minister Amit Shah howa nein omzia engma anei lo wang tinan soibok tunhaya Manipur state atlo na video ati chua Rahul Gandhi chuan Manipur chuan in thoidam na aum theinan remna amamo ngoi ngoi ani tina soya ni ni chung Manipur state katlowa kanunau te torna ka muin thinlung atike ani remna chu malampan na om chunania kan zawain kan thonga yani tin Rahul Gandhi chuan soi hetila hian Congress General Secretary Jairam Ramesh chuan Prime Minister chuan India ram timing thatu Indian football team te hlotlin na lom thusil na hun ani lain Manipur chungchanga chuan alangoi zui zel atiboka India ayo in Manipur mi footballer pathumanoma PM Modi ngoi hian atina ni tin Ramesh chuan asoi boka gogoi point Prime Minister hian hunania mase Manipur mi puite arilruwa anom phalo atiboka Manipura thil alapa ngai lova sunna na le huat na in community tinte alalu me kani phatsana anin ngaya Manipura in zomna free chat zomle tur chuan huna du reidona Congress te chuan in thoidam na konga chetla kan duani tin gogoi chuan soibok Kumar chuan Rahul Gandhi an Manipur atlo chuan omzia anei thuk thu soin Rahul Gandhi tloin ngong anei alanga thil pa ngai turin ain sing satana ni tin soibokani Manipur buaina me ni thuma tanga in tran to atun thlengin remna siamin alom theilova Prime Minister Narendra Modi chuan tongkam khat poin Manipur buai chungchanga soi ala nei lo bokani nithum thlanga sang ni som ni le pathum atanga voini thlengin Manipur tual chung buaina wangin ral tlan thanem takten mani sahimna zongin Mizoram min ron bela heng kanuna ral tlan te hi ei tur in tur le chen na tur nei lova anom hi sarkar chuan rem tilovin theitop chuain chom dol na tur an ngai tuang hala
FCSN CA lamin ei turbu fai poral tlam te tan quintal sang ni zathum somria le pariat an pe chuak to ni Deputy Commissioner point anei le in turbuai puin sum le tha le zung tam tak an seng to boka khotlang in thiang angin tran puina an pek ba ka NGO sang mimal le ko sang te point tran puina tur sum fai le chome te ba ka bungrua te in tran puina hi an preng boka tuna hian heng tran puina ring hian an lakho sa thei sam ani Mizoram Chief Minister Zaum takin Central Sarkara tran puina tur cheng khor som adil mek boka tin state sarkar point khor nga arom han mek boka heti mek lai hian sumin dailo na anasa to hlea chuwang chuan Executive Committee on Internally Displaced Person from Manipur meeting ni som ni tharuk sang ni som ni le pathuma ni chuan MLA Corporator Sarkar Hathok State PSU Autonomous District Council CPSU Central Government Office Bank Mizorama omthne na an phalang tok tran puina betura ngen ni se tin rela chuwang chuan tran puina hi mani rem cha nang theu tho khom turin ngen na hi Mizoram Home Branch chuan an deal me kani Central Government in Manipur buaina nena in zomin kan ho tu te in biak puyan duwa nimin khan ITLF shroi tu te Delhi lampanin an zin Delhi khopuya kan political demand total separation from Manipur chu kan ho tu te hian nget taka an kal tlang pui ngei theinan du sakna kan hlana ni thu kan don danin July ni sari hian Director Intelligence Bureau nen anin huanga July ni riata Home Secretary nen anin mulenga chumi zoa July ni kwa Union Home Minister nen anin mule tura ti ani kan ho tu te hian kan demand tele kan din mun te hoi sen taka an wa soi theinan kan tong trai na thewa I theno nangu thudik nge diglo asiat lova kan thu don danin PM in August ni som panga independence ni nge ya engemo kantana khovel siata buan chua adu ni in thu don ani ITLF atangin chairman pagin haukip secretary muan tombing le thangjomang hangsing ex officio ITLF tele Delhi lama kalturin ruatan ni an maniom lo chungin let bu haukipin overall coordinator ni na achelanga Hawnilal vai phein chairman in charge achel bokanga chinkhup tombing in secretary in charge achelang Parliamentary Standing Committee on Home thutkhom na Manipur boina chungchang soyan phut na nolania wangin F2 MP pathum chu lungoi lovin an chuaka meeting nei na tanga chuak te hi Congress MP Digvijaya Singh le Pradeep Bhattacharya baka Trinamool Congress MP Derek O'Brien te an ni Committee Chairperson BJP MP ni bok Brijilal chuan meeting chu prison condition infrastructure and reforms chungchang soiho turle Andhra Pradesh Telangana le Tamil Nadu prison official te thuron ngai thlatura chukho man nia agenda nei san nia wangin F2 MP te thilphu tangin anthurel turan thak thei to lo thua soya Brijilal chuan July ni somni pasari le ni somni le pakua po prison official dang te na meeting nei le tura ruah man na an nei thua soibok MP te hian Manipur boina chungchang soiho ani ma chu meeting an tel thei don lo thu an soya committee chairperson hena hian lekha po thelu tin Manipur chungchang soi chu thilman mo thlak zo kani thu le an thil ti chu hroi tu le dan siam tu an nianga ti mang mo ni nan soi rel tur nei sa kan ni ti chu kan thria Maseram pumhua pa thil poimo soiho lowa chuan lam siama thil dang soiho hi kan du lowa wangin meeting kan chua santa ni ti in an lekha hian an zia kani Derek O'Brien Digvijaya Singh te hian Thamasa Khan Brijilal hena hian Manipur chungchang soiho tura meeting ko wat turin lekha lo thon to boka MP te hian tanin harsana chungchang soichu poimo anti rualin Manipur boina chu apoi mo ma sazo ka an riat thu an soyani Manipur Governor Hlui Gurbachan Jagat chuan Manipur tual chung din mun chu Punjab le Jammu and Kashmir tual chung boina na satlai ber ai poina thalo zo kani atiani Jagat hi Jammu and Kashmir le Punjab pa hian IPS officer in alom ve to ani The Tribune na Manipur chungchang Asia ka Jagat chuan Police station le police motor te beini in silai tam takruk chua ani bok hetiang thil hi Jammu and Kashmir Punjab Delhi
Gujarata an boina sadbir lai po khana thlenglo ti in ral thuam tam tak ruk chua chuan security force te din mun po ati der thong ani ati ani tual chung boina chuaka wanga mi za chuang in nun na an chan to te mitam tak hliam tuar an omle chen na in le khwa te hala chen na nei lawa mitam tak bai vaya an chuan aril ru atina hle tia soi bokani India rama US ambassador Eric Garcetti chuan ningani khan Kolkata American Center a thu thar lakhom tu te komin Manipura boina thleng meka US puina dilani phot chuan pui turin anin peireng tia soya hemirual hian he thil hiram chung thilani tia soi ngal bok Eric Garcetti chuan US chuan Manipura boina thleng meka mishing cheng te din mun ngai tu emema amairo chu hi India rama thleng ani angin India chinfel turani tran pui an dilani chuan pui turin kanin peireng thungani tina soi US palai hian thlani chung Manipura boina chuaka in beina le thina tam taka thlenga state chunga tlem zo Christian te be an ni hi US tan enroll na tur ni ninga yam tia press meet te zona a chana he thu hi asoyani Garcetti chuan Manipura remna le muanna om le wat a be sei thu asoya chuan mason na thole investment siam na kongpo hongle wat thei tur ani thu asoi bok Manipur chungchanga chuan boruak ral muang om thuai theinan kan tong traya US enroll na turani MT thua chuan thil dang zonga in mishing an ni ve wangin US hian angai tu ve chu angai ni atiani Manipura boina chuak wanga thi te kan hu hian ngai sak turin Indian ni kherangai lo mar chaka hian mason na nasadakin amu theiani heram hian thil ro pui tak tak po alo ti photo bok ma se mason na te hi remna le muana tel lo chuan akal chun zom theilo ani ti im Garcetti hian asoi bokani Greater Mizoram MNF in kumsang khazakwa somrukle paruka India laka indana mania ro in rail antumna chu a hlo chama ma se namro pui taka din kho chua tumna chu zofa te thin lunga athi theilova azwal zelani kumsang ni somni le bathum me ni thuma Manipura zofa ten harsna lian pui mai anto hnu loka Greater Mizoram ti ziak chu Manipura zofa te chuan Karlova antar chuang hala hei hian zofa te ril ruput mang ati chiang hle ani kumsang khazakwa somrial le pasari dai to khan Myanmar atangin kiau luaya chuan zofa tlang sang omte in pum khanna thu aron tlangau puya zui tu thanhem tak nein CIA Chin Independent Army mingin UNOA memorandum an submita zoro point zofa te tlang sang omte chu namro pui taka kan din kho chua thei nan tun thlengin thei top tak meu chuain UNOA kwa shewin ma anlame kani CIPC Chinlung Israel People Convention point UNO ma chuanin zofa te din kho chuana turin ma anla chuti lai chuan thuthlung fa inti te point kong sangin ma anlame bokani India rama zofa te Bangladesh zofa le Myanmar rama zofa te kan zawaya ro rela pakhat hnuaya kanin sui khom huna chuan zofa te chu namro pui tak kan la ni nge yang tun haya India sarkarin look east policy kalpuya kong tha le thlona tum hun nen lam a boi pui tak hnuwa chuan zoram khowar hun lo thleng mai tura nga in thuthlung fa in ti te chuan boruak chi sang an siam me kani tuna chuan central sarkar chuan thlir mai lovin na satakin ma an lata at east policy an ti ta hialani Central Sarkarin chaktaka ma alak meu chuan thuthlung fa ten kum tam tak chung tlumte thlir taka an lo thlir akiap longchol na po man tran ani ta der mai Chittagong Hill Track longchol na an soi fo po chu ataka thleng mai tura ngai thei ani ta hialani Bangladesh Myanmar le Manipur zofa ti chuan harsana na men lawan to ka hei hian zofa tlang sanga te chu nasatakin rilru le thinlung lama min tupum khat me kani Greater Mizoram hi ramsang sanga zofa te kanin pum khatna le zai khata kan luanna lam lian ania amairo chu kum tam tak British sarkarin min tender awanga tong le culture lam thlengpoa kaninan to lo awangin rilru le thinlunga zofa te in pum khatna chu man mo thlak ti hle maila tunari chuan ti puithin mai thei alani ri lo chuba ka international boundary in mindai dan awangin kongol samani lo indai dan na bang su chim ngai panioma thinlung lama indai dan na le ramria indai dan na hiani
ril rulama in dai dana bang chu na sadakina chimme ka thinlung lama in pum khatna chu lo thleng mai turanga chuang tua thei ani ta hialani international politics chevel kan thlir chuan tuna tanga rei vak lawa hian India sarkar chuan zo fa te dai dang tu international boundary chu asu chim mai te po arin thei tarum rum mai chuti huna chuan zo fa te chu namro pui tak kan lani ngei don ani zoram pol chuak ho chuan kumsang ni som ni le pathum MLA general election atanga kumsang ni som thum chungin zoram thar chu lo thleng rup mai don ni nan suang tua anni ho chuan zoram thar zion fanu lal namasa Jerusalem thar zoram khowar le pathian lalram antibera zofa te kanzalena namhlom khatanga ro pui taka din kho chuana ani an ringa China sarkar zara lo thleng turangin an zel din berani chuba ka he hun hi UNO zara mu be sei anombok juda ho babulon sala an ta na tanga kum som sari nuwa lalkura manga chan chu an niangin India sala kum som sari kantang chu lalkura panina China in min chan chuak don ni in thuthlung mi te chuan an ngai kum som sari an chu chua dan ainan lo wangin tun malama ram thara lu tum ho chu an hlo chama van lal lian chuan India sala kantan kum chu Assam sarkara Mizoram beta kum sang khajakwa somnga le pali ni na ngaya ti chuan chuta tanga kum som sari na kum sang ni som ni le palia ram thara kan lu aring Gabriela inti in van sang liana mission veng sau nena asoidan chuan kum sang ni som ni le paruka ram thara kan lu don H rang zama pathian ko shan Ephraim tlang ram le Dr B Ming Than Zawa CRC chuan ram thara kan lu hun tura an ngai chu kum sang ni som thum velani engineer edenale mimi tilal ma chuani te chuan kum sang ni som ni pathum MLA general election a hian ram thara kan lu tur thuan soya edena chuan taksa ti danglam na changa churam chu lu tur ni na soyani ti chuan heng ho ngai danang hi chuan tuna changa reilo te a ram thara kan lut mai to don ani thuthlung fa te le mi tam takin tlum te a thlir takan thlir ram thar lo thleng tur hi ahun an chu chua le zo fa te independent nation anga kan din kho chua dan tur an suang tu na chu atakin lo thleng lo poni tang se Greater Mizoram ero hi chu alo la thleng ngei na rinom chuti huna chuan zo fa te chu namro pui tak kan lani nge yang chu hun chu UNO le China zara lo thlen an be se thup lain ke chuan India changna manga ram thara kan lu ka be se India ram zau tura kongom chun chu Mizoram zau hiani ram dang runa an ram chu sak zonga mala ka ngai lo zo fa ram sang sanga om pum khata kanoma Greater Mizoram ti puitlin ani huna chuan India ram po azau pha sot don ani Greater Mizoram hi zo fa te tan le India ram tan ti puitlin hun awang ha le lom tak em Manipur tana tong trai July ni kwa sang ni som ni le pathuma hian North East India Christian Council chuan a member ko san zong zong te chuan tana hun rem chang bera Manipur buaina alore theina na tong trai hona nei turin a hriat tira in hriat ton na po omlok mi alovin Mizoram ko san shwai tu committee chuan heminia tong trai turin Mizoram ko san te hena ngen na alo siam ve boka tong trai thu pui inang ania wangin ti kop ngal zel mai arem chang hleya kan ma mo ber engkim ti thei pathian au mai ani ti kan chiang tlanga ahun po chunglam rem ruat ani ngei arinomani Manipur buaina hi aveyom ta hleya aveidan kan thiam lo zo kemo ti hial thei ani buai sim sim hi apoya namle nam in hir ho hi aduam lo hleya heti taka rei adai ta hi aom lova an tumbi kemo ti mai tura sa khomun tam tak za mi lova suasam ani thin hian he boina than lo zia tharau le taksa thil ani kop zia alang chiang ani namle namin kara buaina ramin chu na ani lain sa kho zalen na palzut na atel ani ti hai thei ni in alang lowani Christian te tan phei chuan mei te zinga ko ran ati chuan op dan tur le chanchin thashilin atuar dan tur hi sia thiam har khop ni na lang the kan thlarang mitin chu chu mu phak nge adu mani NEICC chuan tong trai thu pui tur a chop chua zinga pathian na thomak tak aron lan theinan rilru le taksa hliam na taka tur te tan ko san pol sang sang ten ring tu anga anti tur le ni tur tak an mu thiam theinan le an hlen theinan sa kho zalen na hum him ani theinan le
ram shoi tu ten chakna le fin na an neya heng hun har sa thlu na dik an siam thiam zel the nan ti te ani heng hun har sa hian Manipur ama Christian te zinga har na dik tak sor chuak sela aduam ngot mai July ni thum sang ni som ni le bathum Manipur boina achu ania tanga thani na chia khan NEICC chuan India ram Prime Minister ne na lekha thelutin Manipur boina are thoi theina na inrol thuk le zol turina nge na thani nuwa boina aso sang zel nia langchu poyatia state road rail na le central sarkar tan po thilza thak atlin hial thuan thlenani leilen na chihrang sang are theina le mi puite thlamuanga anom theina na sipai tam le zual tirlu turle sa khom hun te chu abik taka hum him turina nge nani heba ka hian in hirng ho ten kara remna engi motak athlen pot apoi mo masa ti soin politics le khotlang din huna tanga soi fel thei te phei chu ti thuai turin anorani lo thei lova ma ni tho na hun tlan san ngai te kutur hlawa wanga ma ni in le lo chua san te din mun thlira an ni ngai an ni thuai theina na tan lana satur le Manipur phai mi le tlang mi in kara in rin ton na om thuai theina na mala thuai turin angen ngoi ani Manipura thil thleng rap thlak tak mai hi India ram hun sang sanga tanga ve an tam hleya abik takin Kerala Christian te khuan an ron she fu bi ke mo ti the ani mani deu kha Manipura ma ron kal chil nga ta thli thlai ko san shoi tu enge mo za tanuma boina huna enge mo chen an cham chilani July ni kwa po hian Kerala Council of Charge hoi hotin ko san ho te chu mani in khom nam huna tanga khulaya chuak hialin he in hirng ho na andu lo zien tirin kong an zoanga pathian le sarkar anaw don ani mun la zo ka mi te hian ke ni ho ai ma hian an ngai serious ani ome tun lai huna he ti taka India ram mi ve kara civil war ang mai in beina nun rong tak om le he tiang za bia kin ha le ti chiat ani hian an ril ru a khei ni berina lang ani mani lok po khan sab ramatanga pastor nge mozat local tumte po visa nol sakan ni thu social media lama aron thang to ani kha Manipur lama hian khovel a hoi ve thokhat latani zakopa bunga changruka chuan mi fel tong trai na chuan thil na satak ati thin ti min sila tong trai hi thil dang kan hlo cham vek nuwa ti tu ni lovin kan che chua ma che chua chung le che chua nuwa kan ni phung tur ani zoka tong trai na chuan Christian nun be se na le thil ti afan chuak vekani tong ka cham mai hi chuan tong trai na din mun dik taka phok chuak lova tong trai na chu pathian lama thin lungluang chuak ani sia chu chuan nun zong a hol tlang lo thei lo ani tong trai na dik tak chu pathian lama nun au chuak ani zok ma o masin tuna Manipur boina duam lo tak hi kan ve aba poi mo em enge kan ti thei ti po kan in zo theu angai ani he thil thleng hian eng tiang takin nge Mizoram le Nagaland te alanghong don ti hi chut mi te ril ru lua tu ani meka India marchak pumpui min soi danglam hialangem India ram sa kho zalen na paljut konga hindutwa firfiak pol hi ati phur sa uzok ange India marchak hian hindutwa hlom zia hrechuakin a huam chunga azung nen a phoro zok don kan thlir me kani hi aeng ti zong point puel keivoma zoram khovel khachu na takin asu shim ti achianga tharau lam atanga machon atu lain taksalam atanga machon po atul ti chiangin India marchak tribal Christian te jinga inen fiana poimo tak thlen ngei sela aduom hle ani